Imana yacu ni nziza, ni Imana igororotse yera, siko? None irakoze, turashimira Imana yamaze kutugabura amajambo yayo. Dusaba bari hanze bose babanguke, abo bari ngaha ba protokole muturabiraho mwipave ko atabasamaye, mubakebuza ubugwaneza, mubagarukane mu ngoro y'Imana. Tugeze mu mwanya mwiza mukuru, n'uwo bagize akamugoye hirya nawe nyene yoca agaruka. Tube mu mwanya mwiza wo kwakira ijambo ry'Imana. Umuntu wese yirinde ico musamaza, itiro, telefone, kuvuga akantu kose, umuntu wese akirinde. Turahaye kaze rero umuvuzi w'ubutumwa Musantire wa mbere ni wagiye kutugaburira ijambo ry'Imana. Kaze. Orora intege mahaguruke gatoya turirimbe indirimbo y'inimero 210. 210 mwese muyiririmbe twumve ubutumwa burimo. Akaruru kiki intambara. Akaruru k'intambara numva karema, Satana tabaza iwe bose no mw'isi, ariko singira ubwoba nasomye gutabara, ntacandira kumva Muzima w'Imana nagereranya hera cyane, Satani wamuri inyama z'amihagarara, watura sinjani ishira ku murimo, ariko ntashobora shingura karimi umusaraba Yesu yashize, Yesu yaheguriye oranywa amazi meza y'isoko y'ubuzima. Muzima w'Imana nagereranya hera cyane, unisene nyaniramo ikukure gagwaza, umuyaga uhuse bigasubiriramo, zikwata cyuzuba shizwe mu rutare, ziretse umutima hera cyane, Yesu yaheguriye oranywa amazi meza y'isoko y'ibahama, muzima w'Imana nagereranya hera cyane, agaza hera atangarakonye, imirambo Imana yigere yishiza, igesha muri mwebo agakiza gashinze
ari hehe ariko je sindimo nawe ntukabe ko twe turabaye se turabizi ngo ari mwatabaza bibo bose bari mwisi ariko abanyakabanyami ntitugira iki ntitugira ubwoba kuko tuziritse umutima tuziritse umutima hera cyane Yesu urabahezagire cyane mukomere ntimunyiganyige ubugabo buzira ubwoba sa mwabagabo mu kwizera bakenyezi babigeme muba bagabo muri agakiza twakiriye ubu hageze yuko tuba baki abagabo hageze ko umuntu wese amenya ati ntegera kuba umugabo ngwanire akagakiza nakiri ndupfa ahibapfapfira umwami azotuzura hari wariho n'umunsi zohaza urupfu warwoye ubu naho twerekereye urwayi rwawe ruri he warupfuwe urwayi rwawe ruri hariho umunsi yego twe ugira ubwoba kuko n'uwatubyaye nta bwoba yagize oya nta bwoba yagize ngo mpagaze ahantu wera ndatangara mbonye imigabo y'Imana n'ingene ngo irimo iragira gute inyigisha muri iby'agakiza kagize kujya n'iryo jambo mfise uyu munsi iby'agakiza gashitse muri iyi minsi Satani maratuvangira ngo tugende dufise agakiza pirate ngo tugira agakiza pirate yahereye hejuru kandi nawe yibanga ariko turwanira agakiza kabonekeye igorogota ku musaraba agakiza ko maraso yanyu wirinde Satani hakuvangira dusome amajambo y'Imana mwanya dufise mutoya ariko akayaba gumwese akayaba urakoze erega burya Imana ntiyadukoranirije ubusa reka ntimaze kutugaburira mbega ubutuma Imana tumenya abaririmbyi burya mwabwise buto sa mwabwise buto ariko barase batandirimbiye uyu munsi yambikora ku mutima wanje bayiririmbira umwami Yesu n'ishengero mugabo je yifata cyane gusumba ngira ngo mwebwe sindabizi ntibayi nategereje nta nikorana nimwe yigeze yirimba oya ntibikabeho ntikabura icyubahiro kandi tuhari oya ntibikabeho ntikabura icyubahiro kandi tuhari ibura icyubahiro kweri n'umuntu yakugiye wangira icyubahiro cyayo ego ntikabura icyubahiro Imana dusenga kandi tuhari ibuka ibyagukoreye nawe uduze icyubahiro cyayo ibikorwa byawe amajambo yawe ingeso zawe umubano wawe byose biduze icyubahiro cy'iki oya ntibikabeho ntiyakabura abayihimbaza yakabura abayivugira yakabura abayishingira intahe kandi tugize gute tuhari amagogo umwami Yesu yabonye habura abamushingira intahe yawekanye habura abagabo bamushingira intahe kandi uhariga mugabo wibuke bagukura dusome igitabo cy'abami turafise ijambo amajambo Imana duhaye yashyize mu mutima wacu usangira igitabo cy'abami igice cya 21 amena Yesu nushimwe cyane ntukabura icyubahiro abanyakanyamitwe oya nukuri ntukabura icyubahiro igitabo cya mbere cy'abami haleluya amen sema amen hari umugabo asumba abagabo bose no mu ijuru w'umuruta n'umwe gusa w'umuruta ninde mwamumenye umugabo ninde nawe mu isi ho nta n'umwababa nta n'uzonaboneka mbere abura icyubahiro rero n'igikorwa yakoze kandi tuhari n'ubucumukure yagize ababyeyi bo murabizi umuntu arinze ashikana umwana biba byamugoye niba byamugoye murabizi mwe abatarabimenya n'ubu waruka
igitabo cya mbere cy'abami muri hangana ntigwizinze oya yego uri yambaye ati soma muri Matayo uve yo wavuga mara ntigwizinze yego hari igihe usanga agoye kurusha kino gitabo nimba Satani arimo ariyumvira mu mugambi w'Imana urapfa ariko urapfa hasenze intwari Aroni nawe uri ntibahari ubaguma baseguye amaboko yawe habona turamaze kugaburirwa amajambo y'Imana atari make reka nawe nshire ko ayandi nk'umusozera kandi turashimira Imana abaririmbyi Imana yakoresheje mubasoma igihugu uramiga turashimira Imana bose ikindi bavuze wiza kurisha ihera hego niya twatanguye no kunyene dusome rero igice cya 21 mu gitabo cy'abami iby'uruzabibu rwande Bwana wose nifuza gusoma mwakishise yo mwese afise Bibiliya hahigwa abasoma hahigwa n'abagira gute yego kandi hahigwa umuntu afise ugutwi uri n'ugutwi kumva ibyo mwemubwe yera abwira make reka mwemuyera avugiye twumva tubwira muri iki gitabo iby'uruzabibu rwande Bwana wose kandi hari umuntu yitwa Naboti w'Yezireli yari afise uruzabibu aho nyene Yezireli rubangikanye n'urugo rwa Ahabu umwami w'i Samariya bukeye Ahabu abarira Naboti ati mpa urwo ruzabibu rwawe kugira ngo ndahagire umurima w'imboga kuko ruri hafi y'urugo rwanje nanje ndaguha urundi ruruta urwo mu gishingo cyawe canke niwagomba ndaguha amahera agize gute aruciye Naboti yishura Ahabu ati nuhoraho ntakagire gute ntakavyumve ko noguha ishamvu y'abasogokuruza nuko Ahabu arataha ashavuye yinjiriwe kubw'iryo jambo Naboti w'Yezireli yamubariye kuko yamubariye ati sinoguha ishamvu y'abasogokuruza nuko aragenda yiryamira ku kirwa aroresha amaso hirya mu rusika yanka gufungura maze umwamikazi wiwe Yezebeli araza aramubaza ati niki kikubabaje ukanka kurya aramwishura ati ikimbabaje nuko nabariye Naboti w'Yezireli ati mpa urwo ruzabibu rwawe ndarugure nticanke ndaguha urundi mu gishingo cyawe akambarira ko atampa uruzabibu rwiwe umwamikazi wiwe Yezebeli aramubaza ati none si wewe uganze igihugu cy'Abisirayeli byuka mufungure mushire umubaba jewe nzoguha urwo ruzabibu rwa Naboti w'Yezireli nuko yandika ivyete ku izina rya Ahabu abidomako ikimenyetso ciwe abirungikira abashingantahe n'abaganwa b'abana na Naboti muri icyo gisagara yandika muri ivyo vyete aravuga ati nimushinge umunsi wo kwisonzesha mushire Naboti imbere y'abantu maze muzane abantu babiri bishirukanya baje imbere yiwe bamwagirize bati warogose ku Mana no ku mwana muheze mu mujane inyuma y'igisagara mumwicishe amabuye nuko abantu bo muri ico gisagara aribo bashingantahe n'abaganwa beneho babigenza nk'uko Yezebeli yabatumye muri ivyo vyete yabandikira bashinga umunsi wo kwisonzesha bashira Naboti imbere y'abantu maze abo bantu babiri
bishukanya baraza bamwicara imbere bagiriza Naboti ngo bagiriza Naboti ngaho imbere y'abantu bati Naboti yarogose ku mana no ku mwana, maze baca bamukura mu gisagara bamwicisha amabuye. Baraheza batuma kuri Yezebeli ati Naboti bamuteye amabuye yapfu. Maze Yezebeli yumvise ko Naboti bamuteye amabuye kandi ko yapfuye, abari Ahabu ati haguruka uje gushikira rwa ruzabibu Naboti Yezireli yanka ko mugura ntakiriho, yagize gute? Yapfuye. Ahabu yumvise ko Naboti yapfuye arahaguruka aramanuka aja gushikira rwa ruzabibu rwa Naboti Yezireli. Eliya avuga ibihano bizoba kuri Ahabu na Yezebeli. Maze ijambo ry'Uhoraho riza kuri Eliya w'itishubi ati va hasi umanuke ujya guhura na Ahabu umwami w'Abisirayeli aba i Samariya, uramusanga mu ruzabibu rwa Naboti haramanutse kushikira, umubarire utuku niko hagize ngo none urishe utakwa ushikira imyanya, uheze umubarire utuku niko hagize wahimbwa zaririye zarigatiye amaraso ya Naboti niho zizorigatira n'ayawe. Maze Ahabu abari Eliya aturandonsa akabero wa mwasi wanje nati ndakuronse akabero koko uko witanze gukora ibyo Uhoraho abona ko ari bibi, mbere ngwazokuzana kw'ivyago agufyefye ture agukureho aherengeteze izina muhungu wese ukuri wewe Ahabu ukuri wewe Ahabu aho bava bakagera mu Bisirayeli, kandi inzu yawe azoyihindura nk'iya Yeroboamu mwene Nebati, kandi ngo ayihindure nk'iya Bayasha mwene Ahiya, ngo kubw'umwikomo wamuteye ukamuratsa ugakwegera Abisirayeli mu vyaha. Kandi kuri Yezebeli Uhoraho agize ngo imbwa zizomurira ku ruzitiro rw'Yezireli, kandi nguzogwa mu gisagara mu ba Ahabu azoribwa n'imbwa, nguzogwa mu gahinga azoribwa n'ibisiga. Nta wundi yigeze kwigira umugurano wo gukora ibyo Uhoraho abona ko ari bibi nka Ahabu yabyohejwe n'umwamikazi wiwe Yezebeli. Dusome harya nangane dusome harya mu gice cya 22 kujya murongo wa 29 ko nifuza gusozera gusoma hanyuma tushecira mwanya tusozera gusoma byose. Ahabu agwa hehe? Ahabu agwa hehe? Bibiliya iravuga ngo uko wagize niko uzogirirwa, uko wagize niko uzogirirwa. Ukora ibyiza ntimucobogore. Muraho ujye muri murabi abantu b'Imana. Uko icyo umuntu abiba nicyo azokwimbura, icyo umuntu abiba nicyo azokwimbura, azosarura. Icyo umuntu abiba nicyo asarura. Ushobora kuvuga ngo uzotera ibiharage wimbe ubushaza, oya. Ushobora kuvuga ngo uzotera ibitovu muce wimbura ibiharage, oya. Icyo umuntu abiba nicyo asarura. Ahabu agwa hehe? mu ntambara. Nuko umwami w'Abisirayeli Yehoshafati umwami w'Abayuda baraduga baja gutera i Ramoti Gileyadi. Umwami w'Abisirayeli aba Yehoshafati ati ngiye kugira gute? Ahabu ngo ngiye kugira gute? Wiyoberanya. Ori wiyoberanya imbere y'Imana yacu. Ntaje umuntu yiyoberanya reka.
nje mu rugamba ariko wewe niwambare imyambaro yawe. Nuko umwami w'Abisirayeli ayoberanya aja mu rugamba, kandi umwami w'Isiriya yari yabariye abagabisha n'imikogote yiwe y'intambara uko ari 32, uko ari 32 ati ntimutumbere kurasa abandi araboroshe cyangwa abahambaye atari umwami w'Abisirayeli wenyene. Nuko abo barabisha imikogote y'intambara babonye Yehoshafati baravuga bati nguriye umwami w'Abisirayeli nta gukeka. Nuko barakebanuka batumbera we. Yehoshafati aturubuku, maze abo bagabisha b'imikogote babonye ko atari umwami w'Abisirayeli barahindukira bareka kumwirukana. Maze umuntu umwe wo mu rugamba apfa kurasa agema umwami w'Abisirayeli aho ivyuma bimukingira bihurira, aca abarira utumbereza umukogote wiwe ati hindukiza unkure mu rugamba kuko nkomeretse gute nkomeretse bibi. Wa munsi intambara irushiza kuba ihambaye, umwami bamushigikirira aho nyene mu mukogote wiwe ahangana n'Abasiriya. Hageze ku mugoroba aratanga, no kuvuga arapfa, kandi amaraso yari yacunduguse ava mu muruguma atega imbere mu mukogote. Maze nko ku kirengazuba humvikana akamo mu rugamba ngo nimutahe musubire mu bisagara byanyu no mu ntara ziwanyu. Uko niko umwami yatanze, bamujana i Samariya bamuhambayo, umukogote wiwe bawogereza ku kidengeri cy'i Samariya aho bamaraya biyuhagira. Imbwa ziraza zirigata amaraso yiwe nk'uko ijambo Uhoraho yavuze riri. Ibindi byakozwe byose byadonzwe kuri Ahabu n'ibyo yakoze byose, n'iby'inzu yubatse isharijwe n'iki n'amahembe y'inzovu n'ibiki n'ibyanditswe byose ku murongo wa 40. Uko niko Ahabu yahambije basogokuruza. Reka tugeze ngaho. Yesu nahabwa iki? Nahabwa icyubahiro cyose. Ahamfisemo amajambo atarenga 2 biguma byoroha shengero ry'Imana tube nkanabutse sabe yemeye gupfira ibanga ry'agakiza yakiri, yemeye gupfira ibanga ry'uruzabibu yarazwe n'abasogokuruza. Tubaho dupfa Imana yacu n'umuhozi mbega irahora uyu n'umwami Ahabu. Umwami Ahabu ngo yarafise ngo itongo ngo ryegeranye ngo n'uruzabibu rwa Naboti. Naboti ngo ruzabibu namye nagwiga ko Naboti ubwo ruzabibu ngo yari yarusigaranywe yarurazwe n'abasogokuruza uruzabibu. Umwami Ahabu ngo aramubwira ngo ndakeneye ngo ruzabibu urumpe ndakugurira amahera menshi kugira ngo ahishirire umurima w'imboga. Bitabaye ibyo naho basi tugurane wo mu ruzabibu
nanje ndaguhitongo ringana naho uzabibururi hanyuma rero wirimire ibindi birimwa bindi. Naboti yari umugabo yuzuye mpemu yera. Naboti yarazi agaciro k'uruzabibu, yarazwe n'abasekuruza. Naboti bari baramubwiye akamaro k'uruzabibu, uwo murimo w'uruzabibu. Naboti yavuze ijambo rikomeye cyane ngo n'uhoraho nagagire gute. Umviriza mwami Ahabu, ndakwitiranya abantu. Umviriza nawukuriye ku nzira. Icyo kintu mbagije ntikinabaho, ntigishoboka. Sinagutinyira ijunda ryawe, sinagutinyira icuri. N'uhoraho Imana yo mu ijuru ntikabyumve. Ntabwo uruzabibu narazwe n'abasogokuruza. Imana ntikabyumve. Arahinduka Naboti, ararwanira uruzabibu yarazwe n'abasogokuruza. Umve shengero ry'Imana. Nagomba ndababwire Naboti, namwe ndamwigako murakaba nka Naboti namwe. Amen. Mbaye nka Naboti kubera iki? Ndababwira igituma. Twebwe uyu munsi ntitugwanira umurima w'uruzabibu, mugabo tugwanira umurima usumba uwo murima w'uruzabibu. Tugwanira agakiza twarazwe n'umwami wacu Yesu Kristo. Sa iwaruza agakiza ukuntu kabonetse wacuvuga ati amen. Tugwanira agakiza twarazwe n'umwami wacu Yesu Kristo. Naboti arabanza agaciro basekuruza. Bantaye uruzabibu nkuru bakarundaga bagataha barundatse basokuruza banje. N'uhoraho ntakabyumve. None bacengereje. Umve mama nakabwire twari dukwiye kubanza kumenya icyubahiro cya Yesu umwana w'Imana nzima yatuzanye hagakiza. Kuko ukuri ni kubw'izina ryanjye. Ni kubw'izina ryanjye. Uvyangu vyemera mpemyera yambwiye ngo subira ubyumvishe ishengero ryacu. Ukuri ni kubw'izina ryanjye. Abavyemera Imana ibahezagire. Uko Musa ni kubera izina ryanjye. Yesu. Uko ababene data bashagiye bakaberwa ni kubw'izina ryanjye. Yesu. Icyo ntukibagira ko Pawulo abwiye Timoteyo ngo wame wibuka Yesu Kristo umwami wawe. Misi yose waba umwibuka. Ibi byiza byose mubona mufise, uri n'ibyo mwasize hariya muhira, uri biri hehe na hehe, ni kubw'izina ryanjye. Kuba tugihumeka ni kubw'izina ryanjye. Satani we ntiyabigomba, abadayimoni ntibabigomba. Kwamagaza ngande munavuga izina rya Yesu ndagashishemo naho kandi wa munsi ryajoro ryo kwa kabiri rwa gatatu saa 3 Satani ntiyagomba kuzosubira guhagarara ngaha, ariko Yesu arageze waramuburikiye kubw'izina ryanjye. Kubasokuru bacakiriwe yadutumye n'intasho none munsi twavuganye na Adoniasi ati soko bavuze gutanga umutahize ishengero makirizo ntasho soko ariho kubw'izina ryanjye. Ajyama mu bitaro avyuka asubira agaruka mu gikorwa cy'Imana kubw'izina ryanjye. Zina rya Yesu. Umbe ngo manabwire zina rya Yesu. Naboti yagwaniye uruzabibu, turwanira agakiza kaboneka igorogota ku musaraba. Sa turakagwanira gushika tugapfiriye. Umve Satani n'abadayimoni ntibavyumve. Tugwanira abakiza gushika dupfa dupfire muriko. Nakarwa bapfira umwami n'abaki n'abapfa bapfuye ubusa kandi cyo bapfiriye bona bapfa ingotu gwanira agakiza. Ntitwemere ko umwansi mu mitima yacu atuvangira ngo atuzanye ibyo kugapirata. Umusanga beshe mwagenda n'abagiza pirata kandi hajya ndirimbo ngo Satani arimo aratabaza biwe bose bari mu isi. Ariko Jesse ngira ubwoba. Jesse nitaba muri bo Jesse ngira ubwoba ko ndazirisa umutima asa gute ahera cyane. Satani arimo aratabaza no mu ishengero, arimo aratabaza no mu ishengero yari ku ibitaro by'abadayimoni ngo abantu bakorera Imana bahagarare ngaha bavuga ubutumwa, bahagarare ngaho
baririmbe baramwishengero mugabo bagendana agakiza yamaze gupirata agakiza pirata uruzabibu ndarubuhe hanyuma uharimo uhashira umurima w'imboga uruzabibu narakone basokuruza umuririmbyi yaririmbye ngo hari ikintu kigundisha Yesu ngo ndasibabwire none ni ku muririmbyi yaririmbye mu ijuru inama ikoranye abamarayika ariho bari ibinyabugingo ariho biri babakuru 24 ariho bari data afise igitabo mu kuboko aritegereza ibikorerwa mu isi na isi ntiyari kuri gukorerwa mu ibibi kuko wa mugwanizi yarayimanukiye aramanuka kandi mwisi baravuze ijambo ngo isi bonye iki barakumugwanizi arayimanukiye kandi uwo mugwanizi muri iyi si nawe yarafise ibyo akora muri iyi si arayizunguruka aha niwe tuguma twahahanwa mwijuru ngo harabura n'umwe mu bamarayika mu binyabugingo harabura n'umwe muri abakuru harabura n'umwe 24 harabura n'umwe yo kwakira igitabo kw'Imana ati ndacakiriye ndamanutse ngende gucungura ikiremwa umwana w'umuntu data impandamanutse harabura n'umwe bose baricurikira kwisi bari bayizi nkamareka baje Sodomu ninde ari kumanuka avuga ati nayo twaboneyeho mago twaboneye ngo batwonona abanyesodomu harabura n'umwe mugabo ngo haboneka ngwinta intambwe yanesheje umwana w'umushitsi wa Dawidi wabona arahagurutse ngo aragenda no mu biganza by'Imana ishobora byose yari yibutse ikirema muntu uwo mwami Yesu arakagira yari yibutse umwana w'umuntu umwami Yesu arakagira gute uzi ibiganza umwami Yesu arakagira gute ubivuge mbere byatagure bose no mu isoko bavyumve umwami Yesu arakagira gute ufane umwami Yesu agaheza Yohana abonye habuze n'umwe caraturikisha rari ati horari Yohana nturi harabonetse intambwe yanesheje umunago ogisi kwa Dawidi arabiri igitabo agira tangura mbere bikimatane agira tangure avuge ijyagiye kuko ati data ndamanutse ishire mu mwana w'umuntu igihe twakirema narimo nayo usokonikira mu mwana w'umuntu nakiremye ndamanutse sinenda kugifaru ndamanutse guhangana na shetani ndamanutse kurwana intambara gushika ncungu uyu mwana w'umuntu gushika ndamucungu ndamuzanira ikintu bita agaki bisaba ko mpfa nzopfa data bisaba ko mera amaraso nzoyamena ndamanutse bisaba ko mpfa nzopfa ndamanutse yabiri gitabo tinogenda n'umuriro sinobaronka eka yose kuzara umuriro nogenda mu muyaga sinobaronka ndakuza nambara umubiri ho bambaye naye mbanze mponje ujya mubiri bambaye kugira niyo bampamagara se ndabumve naye mbanze nambara uwo mubiri bambaye mbanze kwishanya nabo umunyacubahiro Imana ishobora byose cyubahiro kwa sego ba acha sigayo arabona yuko amanutse n'icubahiro ntiyo kwigwa munda kwa Mariya ntibikunda tindamanutse data gagiye arishisha bugufiya no munda kwa Mariya muho batubwa amara yabeza gahicenda igihe cy'ubwo karavuka ati barashengerera baza kushengera ati umwana aravutse umwami aravutse ati araca mu bigeragezo byose arabyumviriza byose ibyo byose ucamwe Yesu yarabirogoye ibwira mweza bati ibyo byose ucamwe Yesu yarabyumvirije hari ikintu cyamwe abantu bataramenya baratahura neza iyaba Yesu atambaye umubiri ko twambaye niwo mwambaje kwa kwitana iyaba Yesu atambaye umubiri ko twambaye niwo muhamagaye ngo kumvirize none rero tubwirira icoro turimo wagize gute ibyo torurarewe yariraye ari uhamagara nambi bihe bijya ari bibi satani akazana ibintu byo kuvangira ugira ngo Pilate hamagara wanesheje ibihe bibi ambaza iryo zino
rya Yesu. Amba izina rya Yesu ari uhamagara. Hageze aho turwanira kagakiza twakiriye. Jewe sinzi kuvuga ngo nanaka. Oya, cyashizwe ku rutare sinose mu musenyi. Sinubaka umuntu jewe. Narabihishuriwe. Wanamungera nawe agahembe ngo bibaye bucya. Bizobukonyere. Nakaza umutima wiwe. Ngo yirinde ko Satani azana gupirata agakiza. Aragomba yuko agakiza kari asukamo ibindi tugendana agakiza gapirase. Agakiza kaboneka mu mutima wo. Uruzabibu turwanire nk'umugabo Naboti. Turwanire agakiza kabonetse inkumbi iguye. Kabonetse igorogota ku musaraba. Turwanire agakiza k'umugabo yagwambaye ikambara urubindo gushika bamukuye impuzu zakambara urubindo rw'umwana bakamubinda. Ati nimumbinde mugabo. Ndabona ishengeri kanyana. Ndabona abagabo bikanyani. Ndabona abakenyezi kanyami. Muri vision yarabona abakozi b'Imana. Muri vision yarabona urwaruka arimo arashungura. Bibiliya tubwira mu Baheburayo ahubwo umunezero yashizwe imbere yihanganiye iki? Umusaraba. Umunezero yashizwe imbere n'ishengero ry'Imana. Ntabwo ubutunzi Yesu afise gaha mu isi arabaga mu isi. Ntabwo ubutunzi ari ashize kwicisha ishengero anyokuru buse mpemu yera nabigishira imbere ya Yesu n'ubutunzi bwiwe. Ishengero bakenyezi buzuye mpemu yera bagumisha agakiza. Satani yaradutegesha imitego y'ibintu bitubabaza, amagorwa, impfu, imibabaro, ubugwayi, hategesha imitego kazana amajambo atacamaze ngo bikunde ngo agakiza twakiri tukapirata. Ariko n'uhoraho ntakagire gute? Uhoraho abanyakanyami ntakagire gute? Ntakabyumve ko duhindura kucyo twakiri. Ntakabyumve wikanyami mwarakiza ngo bari baragahindura. Ntakabyumve wikanyami mwarakiristo Satani yazanye muri rwa ruzabibu ariko gakiza akubitamo urwango rw'ubusa. Abantu bakagenda n'urwango rw'ubusa ngo n'abapantekote bakicicwa. Abantu bakagendana ibyaha binyegejwe. Bakagenda n'abasambanyi. Musambanyi winjiye mu ishayo ry'Imana na Pentecote. Iyi ni Pentecote si Katolika. Iri ni ishayo rya Mpamuyera. Urinjira uko wishakiye. Tinone ko nabitahaye. Hariho umunsi Imana izobigaragaza. Hariho umunsi wakwirata intege nke, wakwirata ishaha ngo ibi ntibabizi. Mwijuru hari Imana ibona bingahe? Kandi n'umuhozi. Ahabu ngo arisha Ahabu. Agiye kwisha yohejwe na Yezebeli ikidayimoni kibi. Hari uri umuhanuzi ugasanga ufise umuhanuzi wo guhanura nabi. Yezebeli ngo aramwosha ati jewe muku ikinyoma ndacyandika nkacyambika nkagihagarika neza. Uranafunguye kubw'ivyo niyo nakwereka. Nira kurondera abantu bishirukanye. Nabota wamubonye niho. Nana sinabota kuba baje ateye inyuma baje. Ujya ndakuraho ishenzi ndayikuraho. Tengo hego. Fungura mugabo wanje. Mwami wanje fungura arafungura. Ivyetera vyandika aca kubita kwikimangu cy'umwami wiwe. Yavyanditse ivyete mu gishingo cy'umugabo wiwe. Aca kubita bikashiwe rero. Aca arabirungika. Rondera abagabo bishirukanye. Arabarondera. Aha abanyabinyoma bariho hewe. Abazi kudendekeranya bariho. Acamwagiriza imbere y'abantu ati yatutse umwami kandi yatukana Imana yo mu ijuru. Uwo ntawe yibanga. Arimo arazira uruzabibu yarazwe n'abandi. Agakiza n'ukazira tuzokazira mu izina ryande. Iryo zina tuzorizira turizire ariko nagomba nababwiye nyuma y'ibi
hari umunezero udasanzwe. Nyuma y'ibi tuzokwirugwa, nyuma y'ibi tuzotabagwa. Umira kuri aka gakiza ngo baramutera amabuye baramwica apfuye. Wumvise itangazo ryasohotse, ntega byamenyekanye, ntega yapfuye nawe uti manuka rero. Acaramanuka kwishikiriza uruzabi. Imana nyaguhezagirwa, ibyo urabikora nanjye nkagira je nama niyumvira bantu b'Imana, iyo byashoboka umuntu yokwihanye nakajya kantu yumvira ngo akakoko ntacyo. Kwa mwijuru hari Imana ibona binga ibyo urabikora wa mugabo we ikicecekera, wa mukobwa we ibyo urabikora ikicecekera ngo ntiyabibonye. Bamwe bavuze ngo Imana we wishaje uri muri tegezi ngo birakogwa ubu umenye Imana ntayiriho. Abandi nabo yarapfuye atera ko yapfuye n'inda yigiye ku kigandaro. Ntiwotubwira bagiye ku kigandaro ko yapfuye bagiye ku maziko. Ubundi nabatire kare ati Imana benshi nituyizi atahigiye kwikakariza nye nimba ishaje nimba yarapfuye izozuka. Ati yukiri kose ikazi y'umunsi uzokumva ngo iraje ngo sisi gusa ngo sisi gusa. Muja kubaha ubaha Imana n'umwana wayo namwemuye. Muja kubaha amaze kwishikiriza Imana shigire ati gendo barire aturishe none umanze gushikira uruzabi wana bote uramanutse ahimbwa zarigatiye amaraso ya Naboti niwe zorigatira nayawe. Igiye kuzokwica si ivyo gusa, nizira muhungu wese zomuherengeteza mu ruvyaro rwa Naboti rwaha. Ati mbere nk'uko umuvyeyi ahanagura ego ategura umwana aterekiziye ufyefyetura izina muhungu, uzogwa mu gisagara wazongera gute? Azoribwa n'iki? Nimbwa. Uwo uzogwa mu gahinga ibisiga buryo bizomugira gute? Imana ibona binga, Imana izibinga. Ndababaza abakristo mu mbabare kweri nsubire ndababonera bazi ikintu kimwe. None mbega muremera ko Imana iriho? Iriho? Ibona byose? Izi byose? Yumva byose? Mbega n'ivyiyumvirwa ngaha irabizi? Irabyumva? Imigabo irayizi? Abavyemera ko mukaturara uko ndimo natinya ko bari abantu bavyibagije ibintu. Imana toyigereranya oya inamba oya ntuyigeranye n'uyu musantire wa kabiri, ntuyigeranye n'ujya mutama Yonas. Ujya mutama Yonas haro n'ijambo yaje kumbwira mu kanya ko twamuhaye ijambo burya hari ijambo aza gusoma ry'abana. Yambwiye ngo cewe rero ngo ndavuga igitabo sitakumenera akabanga mutama ndimo nigisha ku mugani. Ati jewe rero ko jewe ndimo nibaza n'ukuri iyaba Imana Imana beshe wayigeranya na Perezida naka kare Imana eka utinya Imana wowe Imana wirinde ikintu cya cyose kuko ibyo wabikora nakagira gute hari umunsi urumva Imana rero uri umwana w'umuntu kunameze. Je burya nk'ubu umuntu ahagaze ari ku rugomero uya sinoshoka nabiye muri naka ntanje guhebutsa oya kubera imyaka iri mirandeka aha muri Bibiliya naho ninda kuremura nirabyo bucya kubera imyaka iri mirandeka ni 66 imyaka iri mirandeka mubonye simba uriho cyane ndi mwisezerano ry'uko izogira umunsi ku rwaruka aha ndi mugiye isezerano bikomeye. Hama rero ati jewe rero hageze wamanye n'uwagera uransomera ngo ndamusomera niko yabwiye ngo ndamusomera ntirona samaroro ufise mwoye ngo ntabona. Hari abantu bari maribwiye ngo Imana ngo ibona ku metero 10
ubibona ku kilometero. Iyi Mana ihagaze ngaha ikanyami muri Amerika, muri Aziya, irimo irabikontorora ibintu byose. Ibibona bingahe byose, nawe ugaca winyegeza, ukinyegeza gutyo. Ibyo byose Imana ntiyabibonye. Oho, ibyo uri muri yumvira irabizi. Ibyo wiyumvira byo byonyine gusa iyi Mana irabizi. Uvuga utavuga shaka reka kuvuga byose irabizi. Bantu benshi bagenda n'ibyaha rero by'ibyiyumviro rero. Byiyumviro mu mitima, binyegeje mu mitima. Dawidi yavuze ngo waransuzumye uragira gute? Amen. Yaro ndamanze nishikirije. Imana nayo iramubona. Ikituma aha ndamaze nishikirije. Imana nayo iramubona. Aturamanutse rero umubwiye ibigiye kumubaka. Nibi kandi ko byagenze. N'umukobwa utegura amaraso yiwe ntibemeye ko yogerezwa ahantu abantu bo bavoma n'amazi y'ukoga. Oya, kwiba ry'abana ry'abamaraya, kuko akwiriye nyene ko amaraso yiwe niyo yogerezwa gukwiriye ry'abamaraya. N'umukobwa cyagendera umva muntu uzi yuko birimo biragora kurwanira agakiza, kukagwanira ujya muri rindiejo ujya mukozi w'Imana yaduhezagiye ujya mu kanya gatoya. Mwe mwumvise ko duhezagiye ujya ari imyicarano mu ijyanye n'ijana n'umunani baririmbwe ngo n'umuhungu cyane n'umukobwa, umukobwa ngo no yiririmba ibyo bamubwira byose ati yego naho mumbwira ibisagara nimeze gute. Ndi umukristo, intara yacu iri mu ijuru ku Mana yacu ntazayibayo, nta n'amagorwa abaho bose baguwe neza. Aho rero bari bamukangishije ibihinda, wowe muza guhendesha telefone, agatelefone kakandi gatoya agazihabwa 1,000. Abo kakugira ingato, baguhendesha uturato, baguhendesha kugira ngo ugenda n'agakiza gapirase pirate. Ndi umukristo uko ndi kose, maze ndengukijwe ngeze gupfa, zogira akanya muneza kenshi zohaniriwe ngiye mw'ijuru. Aho babambwirinde ati ndi umukristo uko ndi kose, ibera umukristo kuri kose. Amen. Umukristo banyakanyami uko turi tubabaki abakristo, nimba turi abasantre turi abapastori tubabaki abakristo, nimba turi bamwarimu igikuru muri byose nukuba umuki umukristo ukuri bagaba tubanyira umukristo uko turi ntimuntambara ngwana n'ibyaha, umugabisha n'umwami Yesu nitwabakumwenza kw'amazi. Aho rero baba batanguye kumukorakora gutya, babasore b'ibyigenze umukobwa bamukorakora gutya, bamanuka ngaho gutya, ipipu cyese baregekera, bamanuka ngaho gutya. Saka shetani, ndi umukristo, ndi mu ntambara, haba umusoda, ni mu ntambara ngwanan'ibyaha, ako umugabisha n'umwami Yesu nitwabakumwenza kw'amazi. Ati arashonje tumuzanira akamenyi, arashonje tumutere kw'ivana. Reka ndi umukristo, haba umusoda, ni mu ntambara ngwanan'ibyaha, umugabisha n'umwami Yesu nitwabakumwenza kw'amazi. Yamenya ati ikizoza cyose n'ikizoza gute. Amasozero no kumenya ikintu kimwe. Ubwo kwandikira dosiye ati wewe rero urubanza turuciye guca, ugiye gufungwa wo guherayo n'amande 1,010,000. Hakaca haza umugabo ati nitegereje
uyu munyororo ntawushoboye, jewe nisinye ufungwa ubuzima bwanje bwose, n'izo miliyoni ndebe kuzimurihira niwitahe. Wo mwibagira uwo muntu, wo mwibagira uwo muntu, ariko Yesu wamwibagiye, ariko Yesu wamwibagiye. Tuvugana ukuri, abakizo benshi bibagiye Yesu, bamwibagiye Yesu n'igikorwa yakoze. None munsi natwega mu ruhande rwacu benshi ntibagitumbera agakiza karapirase, babona isente gusa, ariko umenga bari babayeho neza, umenga bari bafise ivyo babumba. Dusenga Imana kuko bugi ikibazo nyere mu bavyeyi abana babagize ingorane. Sawa ikibazo nyere mu bavyeyi abana babagize ingorane, dushobora kumvira mu mukristo umungera akajya mu Bujumbura naricishe ku munsi w'Imana, nawe umupastori w'iyo ntara ntugende kuri abati sokuru umutama wo gashikana ko twasangiye ibyankuye mu yera umeze utega muti akava mu bitara kagira cyo Kigali akamupastori agiye kumuraba wahariya ako gakiza ni mubaba kwa Satani ni baragapirata gahembe. Manu Imana wirinde kwanira agakiza kaboneka igorogota ku musaraba, asanga ari by'agakiza ahubwo bahurira ari kabo bose tiyo mutama n'abatangutubwira ubutumwa niwe nararibonye dusigaranye umeze gute gasoko zero. Ibara ubari taguye mwere saragwana tujya kuraba, mwere saragwana tujya kuraba, niyo ugiye kumuraba aha isenge ziriga mu mufuko mwego turasenze ngo wihangane wifeza nizaho nabyo dufise ugize utarekura umugaburire ngo umuhe yirire umuhe yinywere umakerera urabeshe ugambe cyakubesha uvuye ucumuye ishakabiri ngo ntani feza fisi aha hariyo no kuri konte hariyo ntumbaze mugabo urabeshe ngo ntacyo ufise ehe ko rivyiza twigendere sa kora ivyiza umwanya ukiriho twitahiye iwacu mu ijuru iwabo wabera. Kora ivyiza twitahiye iwacu mu ijuru iwabo wabera, kigira ikimazini cy'ukoresheje Imana kandi tuvuga ubutumwa mu buryo butandukanye. Je ndafise ukuntu nasenze Imana zo kuvuga ubutumwa atari bwaganga kuri estrade ngo murabwira ubutumwa iba ari byo byonyene gusa ntibimaze, ariko nakeneye n'ibindi kwa byo mwibanga Yesu akwiye kumwibukirako. Dukora ivyiza twigendera. Aho inzamba yovuga, inzamba ikavuga nk'ubu, inzamba ikavuga tugera guhembe ibyo twakoze, sibyo? Ndakurahiye ukuri nta kintu kimuhitana. Mbere sibyo gusa ngo nibi huzu twambaye ibi nyene ngo mukaye nawe kubita urugohe tuba tuvyambuwe byose n'uyu mubiri twambaye uniforme yabicu twatirikire twigira iwacu mwico. Yesu nashire ngomba twuzura mpemu ya ishengero rya Kanyami gushika no ku mwana aho here muri mpemu, aho here muri mpemu, aho here muri mpemu, aho here muri mpemu, abagabo turishirira tumuryo waka ngomba nagize ijambo ry'Imana aka umuryo waka kuko turi misezerano abasavyi banje nzobahindura imbeya ziki, nzobahindura imbeya ziki apana kwikibanza cyo dufutisha tugafuta ibintu atacu bimaze ubusa ingwa kuzure mpemu twabagabo kurwanira agakiza twahawe iwe gusa. Hari umugabo yakaturonderera yaragaheza kigwe yavuze ati kanzu y'umukure mwashaka jewe ni mu mbinde nk'umwana umugabo ndaricungura. Nta mukunzi n'umwe twabonye mu ijuru ungana na Yesu, nta n'uwabonetse ungana na Yesu. Yamanutse ati jewe ndisinye. Umunsi umwe twari turagana ko n'abantu baje kundaba bari bangaririye barindiriye ko gaca cyo kimwe muza cyumvika ko gatima gaca narara mu muryango ntihari muri saro, uko muri saro burya haba hari hagize
hari umuryango kuko n'inzu yari imeze ukuntu. Hama rero ngo ni wewe nte wahani huba nte we ngo nuwo kwishe nawe utopfuwe bana tanarezo ihari ngo nuwo kwishe ntego ba Petro na Yohana tuzi ko metizani muri Paulo n'igicucu cyo barakiteka hega Yesu kwarejo n'umunsi ni kwani hega yo duhindura nk'abakozi b'Imana tagohi akaduhindura tukirambikira igata kwagwaye bakaca bakira mu izina ryanjye suko mwana cyose birakunda mu izina ryanjye abagenda ko bikunda mu izina rya Yesu turana ingo twiharere ikintu cyose cyitwa umugayo siba bidonde byahagaze unabirangize ndigahoya ingo twihane ikintu cyose mujya utera umugayo tugwane urugamba rukomeye kugwanira gakiza kaboneka igorogota umusaraba twakaronka inkumbi iguye umwana w'Imana acikanye amaraso yakameneka yatsoze kugira ngo giza byo kubacungura biragize gute ndaheje kubacungura ibisinzo bagura mupfukama munyabaza iyo ndi mu ijuru muhamagara munyabaza turahamagaye umuntu yumva muri we afise intege nke satani marazana ibintu byo kumuvangira kandi umuntu wese niwe yiyizi buke satani azana ibintu byo kuvangira umuntu ngo maze ngo azarasenga n'umugayo ngo azaragenda n'umugayo ngo azararirimba n'umugayo ngo ujya mukobwa ngo mpaka ndamuvangira azararirimba n'umugayo ujya mukenyezi mpaka ndamuvangira azararirimba n'umugayo kaze kwa Yesu umwana w'Imana nzima uyu munsi ni umunsi udasanzwe uyu munsi ni umunsi Yesu agira kubaho kwiyo kamere yemera kwizingiriye kwiyo byatera kwizingiriye ibiri amabanga ugendana mu ijuru hari Imana ibona byose irabizi ibyo wakoze winyagaje irabizi ibyo wagize amabanga. Amena amena raigo Meshaigo raigo beta shaigo amen 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 twakaza umuntu wese yumva mutima wiwe muri bere ngereza ndagomba kuba umukristo hehe mu mutima ndagomba kuba umukristo mukobwa cyo kiziriko satani yakubohesheje mukenyezi cyo kiziriko umwansi yakubohesheje cyo kiziriko umwansi yakubohesheje tukaba mwegeranye turabana b'amasezerano turabanyamasezerano wari uri muravyonona mu kudakahuri ko Yesu yagukoreye ni uri muravyonona ubundi hoho wari umunyamasezerano wawushije ibarabara rikujana mu ijuru ufashe irindi barabara ryo kurukanira muri Gehinomu wawushije inzira twese twari abanyamasezerano twese tugomba dusenga Imana ku bw'abantu bose bagomba kwihana muno mwanya n'abagomba kwiyeza muri ibyo yaririmbye neza indirimbo yakuye mu gitabo cy'Abaheburayo mushishikare kugirana amahoro n'abantu bangahe mushishikare kugirirana amahoro n'abantu bose hamwe n'ukwezwa uko utejejwe atazomubona Yesu shengero Imana ese muhuzu umutima kandi urukundo rwanyu bene data ntiruburuheyeyi iki ni igihe cy'ukwezwa kugiranira amahoro ugiranira amahoro n'abantu bose ariko uhere kuri Yesu umwami wawe uhere kuri Yesu umwami wawe wamurimbura ibikorwa Yesu yakoze wamurimbura igihugu umwami Yesu yabukoye gushikacikaniye ku musaraba igorogota ku bwawe mbega nawe yacamera nk'abajya ba marayika agacamera nk'abajya bakuru agacamera nk'abajya binyabugingo tuba turi hehe ni wiha ikibazo nawe ngaho tuba turi hehe ubu uri hehe
mba ndi hehe iyo nawe yacamera kujya twaturi ariko ngo nditanze data ndamanutse gukora igomba ndamanutse gukora igomba ndamanutse gucungura abana b'abantu ndamanutse umuvugo rukundo we mwabagabo mwe nimumuvugo rukundo mwabagabo mwe nimumuvugo rukundo natanze akarori umuntu yogenda mu mpimba ati ndagucunguye iyo mpimba ntuyijemo reka je bagiye kuyikora iyo mpimba ariko by'ukuri utari umuntu utibukanye neza ataneze mu bwibagize uwo muntu wo mwibagira koko twategerezwa ko mu mpimba y'abadayimoni ibihe n'ibihe twategerezwa ko abaja b'ibisigo ibihe n'ibihe twategerezwa ko abaja b'abadayimoni ibihe n'ibihe Yesu ati ntimukabe abaja b'abadayimoni kiremwa na rimwe ati ndamanutse je nzohangana n'uwo mwansi tuzokwihurira n'uwo mwansi haza umugabo nyamugabo mugabo nyamugabo atari akagabo Kristo Yesu arakagira gute arakagira gute arakagira gute arakaheza ndi uwo mwana yarakoze cyane n'ubu agira abatura imitwaro n'ubu agira abaruhure kuko arabishoboye ndamuzi arabishoboye naramubonye ndafise byinshi umushingira ntahe ntafate kuri Bibiliya ngo yazuye Lazaro nanje yaranzuye ndafise byinshi umushingira kuri ntavuze ngo akije bamugenzi cyangwa cy'ubutiyana nanje yangiriye imbabazi arangiza ntagiye mu buhinde ndafise byinshi umuvuga ko mwami wanje yakije bamugenzi cyangwa cy'ubutiyana ibyo yankije nanje byasumba hajya n'ibyo yankirije mu rugo iwanje uwo mwami dufise byinshi tumuvuga ntitumuvuga nk'abamubariwe tumuvuga nk'abamubonye sa tumuvuga nk'abagize gute n'abagize gute nk'abamubonye ingoro tumukunde kwijambo ryo bankunda bankunda nanje ingo tumukunde na bya bindi humura arabikora humura yango taravyara nguheke humura emwe bashirindi emwe sabahungu n'abakobwa none dindira arabaguha uyagendeye hana umunsi uyu umwe wacasabiye emwe ngo bavye Samuel wenyene inyuma hajya reka abahungu n'abakobwa nora none rero tugomba dusengera abantu bihanye ubwa mbere dusengera abantu bihanye no dusengera amaje dusengera abantu bafise imitwaro mugabo tuvuze abantu bafise imitwaro n'abapfukamye ngaha ntibayunze bangutse abakozi b'Imana bangutse abatarashikirwa n'abakozi b'Imana ngo muhaduro abatarashikirwa mwese urura bangutse apasi emwe abakozi b'Imana twari